Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Moje ime je Skytrexi, danas ćemo igrati League of Legends, iliti LOL. Igramo sa Katarinom na midu. I kao što vidite, kao u našem timu su mi smo u desne iliti crveni, i u našem timu je Šako, Timo, Nida, Katarina, Testija i kog malo kao AD Carry. U njihovom timu je Zed, Shyvana i Jinx i Amumu. I ovaj Jack za drugim s nama. Samo trenutno je nešto, samo se više da provjerim. Evo Zed odmah troši energy, što je nice. I kao što vidite ima high command Katarina skin. Mnogo mi se više sviđa. Nisu brigu. I evo ga Zedo, mali noob. Možda nije. Tak nisam nikakav level kako da. Inače, ako ne platite LOL, dolazi rework za Katarinu. Rekli su da će da menjaju ult i W i neće moći više da skače sa Ena Vardove, što po meni snada. Kao što kada ste mogli odmah da iskačete, uđete, pokupite kill, bacite Vard i pobedite. To je bilo preizvjetano, ali Zed neće da prestane da ne smara, pouka ko lud, da ti skakuće nego da nećeš niti. Imamo 6 farma, to je loše. Trebali smo da pokupimo cijeli jedan wave, ali na ovo je smarao. On ima 11. I bravo ćemo pokupiti na plot. I uveli smo prvi bod za kulu, znači kad pokupite prvu kulu od svih, onda dobijete dodatnih 400 golda vi koja sruše kulu i onaj koji učestvovao da se sruši ta kula. To ću da naplatim iz Zeda. 5 HP. GG my friend. Fuck. To Šaka start od reda nisam vidio. A ne, ima već bilo. Kako je bilo? Evo ga Zeda. Nedostaje su mi, brate. Fuck. I ako budete željeli snimati CSGO, imam i GTA mnogo laguje. I počeo sam da idem solidarno online. Imam već jedan auto, to je onaj free auto. Dolazim do good job. Sad ću da ultam, ali ima kupajuće da ne sjebe dobro. Sad ću da ne ultam, ja radim. Što nam raditi motiv kampu baš video da ne vidim da li imaju valje. Really? Kao sam ih pod. Fuck, ovdje imaju valje. My bitch. Daj. Nida, let's go. Nije, mislio sam da je još. Da čekam zasadu da uzem. Tak nemam ništa. Ide Nida, rokni ga već jedan. Bitch! Fuck. Ovo pokusio. Bye. Ovo još ću sad da me ulta i sad ću želi da me ulta. Ne verujem da će da trola ono.
Nice. Evo ga, Amig. Ovo je Damonova skin nije loš. To je mnogo dobar. Ovo je Raven. Ima dobru animaciju. Nije dobro. Ja letim tu sa moj samo da fuck. Dođi, priđi malo bliže da snajpovala da je a dobro, nije loše. Tako da je dolazi sada idem. Kula me nije opadala, što je dobro. Evo i ne ide. Fuck. Sorry, on nije napilan, 2-4. Malo da ti plešimo. Evo da je zeka. I da smo ripnuli. Ulta će. Nice. Moja greška. Ko ima najviše farma kod nas u timu? Timu. 2 farma više od mene. Dajte, dobar ti kar. Ja su rendali. GG. Da bilo to ljudi što se tiče ovog klipa, ako vam se svidjela obavezno lajkujte, šerujte i subscribe-ite se na kanal ako već niste.